دوستانی قندیمون چه خیلی خوب است. تنجی نازه الله برکتون تیم خیلی با روش شما کاستوم هم به طرف ها خوبه همه تنجی که نازه که الله برکتون تیم چی آوره کوکتوز دیس شتوز دیس کی است چی است الحمدلله کوگاب زنی بچه عزیز باور کن وقت آخر همینقدر خواه میکنم بو سیر خواه نمیکنم نمیدونم دیگرها رو من همچنینم یعنی خواه میکنم سیر خواه نمیکنم خواه میکنم سیر خواه نمیکنم نمیدونم برای چی تماما نمیدونم بهار نیست که بگم یاری با هوای تازه هری بهار است آدم باید خواه کنم اورادی نرمال نخواه میکنم تا ساعت 10 11 ایتک بو چکم کنم بخواه میکشم هیروی بکاری است از روز سپورت زنیمت کرده نیست اگر هم کم کم سپورت کنیم خون داگرد شوه و فیلم هیروی خون از روی لخته شدنی خون غاو شدنی خون از روی جنبور اومدگی ویس گرفتن ژیر گرفتن هیروی همه اگر خطا نکنم شما چی فکر داری؟ بچه ها سوال میتونن که چرا تا کدوم شهری برای بغیر مسکو هر روز افیر میکنیم برای که نیچو دلت میشینم همینجا افیر میشینم افیر بعد دیگه خیلی زیق میشه با یک خگم بزنیم با یک خگم بزنیم یکم چیز تماشا میکنیم با هم شما صحبت کردم با کمتر خوشحالی میاره سوال گوناگون میته حق سطح خیلی روشم گپشو نزنم با غیر خیلی رو در نظر دارم خب بچه ها که نه امیدواره هم نگاه کرده اکران من ایدهسته داریم اکران ده بزنی لایک میشه انشالله آدم بسیار را با صحبتی چخچخی خوب قدمت بکار قدمت کار داره ایدمی کار چه ما آدمای بکاریم اینجا جای آدمای بکار کله یعنی شخصایی که آید به موح سر کار دارن الحمدلله علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته ها مسئله مسجد سوال کردی مسجد روزهای نزدیک انشاءالله کشوده می شود مسجد به حد بازیبش کردن به حد خشوبش کردن مسجدی که ما نو سر کردیم در شهر یگوروسکی طرفی مسکوسکی و این مسکو 2 ساعت یک نیم ساعت راه است انشاءالله اونجا میکشیم بچه در اکران دوبار بزنین لایک شود قریب 100 نفره یا لایک عیبه عیب الله برکت بله جراحی روز در جراحی کرای شدیم ما سحریت داشتیم مدیریت جراحی داشتیم ما افیسال نخد شکریم موی سر مبارک اکا با موی سر بدن چخیل بدن موی سر بدن رستیش بچه هایی که کلن برادرهایی که کلن خفه نشوند با سبب های گوناگون کل شدگن موی سر داشتن این خوبه برادرها خود باورم کنی خود نی موی سر داشتن خوب است این پگه میخیزی شانه زدن نو بعضی محل خیلی گنجله پینجله میشه نو میزنی شانه نرمانیت خرشو موی سر با سلام برادر موی سر چسبانی چند سمایه
вобастаи кали сарай бародаро дар номрошон аз чор тараф хитона ягон каса не хитона ягон каса мега сурат мегира дар ватсапшон партои ва айташ аз нӯи бобоҷон гап занед вобаста ба кали сартон нарх мемонад вақте нон мара гам мезанем бо иншоалло скидкарам дорам ширинои нарх. хуб алҳамдулилла бачаҳои азиз нигоҳ кунед ман қад шумо суҳбат дорам ҳамин экрана тамошом дорем ҳамин кадмое ки аз таҳти дил ҳармат мене иззат мекунем мехоҳед чақчақ кунем бахил нашем ами экрани телефон дар ҳамин экран ду бор бизанед ягон ҷо лайк накунед ам рӯи экран бизанед худаш лайк мешавад медонем суҳбат мекунем бо қарибҳои иркутск нест клиникатон ман намефаҳмам иркутск дар кадом тарафаи шерина ҳамқа медонам ки Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Казан, Москва 4 тараф доранд дар Россия. Салом алейкум акай бобоҷон. Чӣ шид ки акти додарат дигар лангари дига нести? Лангари бародари шери нарай ҳама вақт алҳамдулилла дар чи дар Москва. Ассалому алейкум бародар хуби бад ҳаму модари бемора кораш ҳал шуд. Алҳамдулилла нигоҳ кунед модари бемора алҳамдулилла билет харидем билетҳош 100% соати 1 шав парвоз мекунанд дурестараш меоянд дар аэропорт бояд парвоз кунанд рӯзи 28 числа меоянд модар визаш бояд мо 29 халос мешид ку модара аэропорт мегардонанд намедонам айсои визаш модара мегардонанд нам пришло чтобы шавҳар марди кас шавҳаршам буд шавҳаршам бигарда бечора ҳозир обратно бо ҳиндустон ҳоз даводав доранд ки вастанавид кунад бия модар дар ҳамон ҳиндустон бояд парвоз кунад бия акхта чанд сум карда примерно нархша бо 140 000 мешид но ба скидка 120 000 ҳамин сари ман 140 бо полни кал буд. Ассалому алейкум бародар. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. акай бобоҷон таваллуд чанда дандон рехта и дандон шикастаиде и дандон шикасте бародар хак даҷа кам назанам таваллуди ман 88 салом бошед зебидака салом ҳоҷи салому алейкум дига намегӯй чӣ бугум ҳоҷи салому алейкум дига намегӯ чӣ бугум нафаҳмидам чӣ намедони чӣ бугӯӣ ассалому алейкум хуби акай бобоҷон алҳамдулилла алейкум салом ва раҳмати худо. салом алейкум салом ҳоҷи салом алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салом алейкум мӯи сар резида ягон лечение ҳаст ма сургуда агар сургуда бошӣ ягон клиникаи бигем чӣ мекунанд косметика бигем заниматсия мекунанд рав бугӯ ки мана плазма кунед плазма чия ай дастат хун мегиранд агар аппарат дошта бошанд ки плазма тайёр кунанд ҳамон плазмара дору тайёр карда дар сари дар таи пӯстат укол мекунанд то решора ба қувват кунанд ин миноксидил пиноксидил другое ҳамаш бобоҷон шумо ба зебидас мӯи саломат бошед калч то за суета там все плохо созен хубе акай бобоҷон алҳамдулилла ҳама хуб мӯи сар рехтае ку мӯи сар ба мереза бо меброяд рожат неприятне ну неприятне отсюда выходи не смотри сюда а то ночь потом не снится вас. сар тамуҳ часпонди ранги фалон шуда маҳмадҷон садқаи номат кунад қори салоҳ аз куҷо ёмша ҳоҷӣ бовар ки намедонам қобилҷон бародар ай ки ҷой акай бобоҷон ай тоҷикистон шерина ай тоҷикистон зинда бошӣ бародар мардуми хариба дастгирӣ мекунем худованд умри дароз саломат бош ака мӯи манам тунук шуда значит лечение дорад бугӯ ака бале бале ака мӯ рехт чӣ не мӯ нарехта бародар трошидамаш
ای کجاش؟ ای طرف قراتگین از ناحیه رشت از غرم پیشینه. سلامت باشی حاجی، سلامت باشی حاجی. کی زنگ زنن میبرداری؟ دوستی خدا امروز خیلی خوب. بس کی اکی استاختی اکی استاد در نوم جمع مستر پستر نویستم. الله هدایت کنه. من از این بعد افیر انشاءالله زنگ بدم دوستم. کلی معروف موی سرمونه. کلی معروف چیکار کرده نفهمیدم. سوما ندادایستم دوستم، سوما ندادایست در نمیدونم چی شو بگم. به خدا قسم ای سر پره بیرون دینا باید من میپریدم ای دسته همون سوم وعده دادگی شو پریده نتونستم. دینا این امشب امروز باید من در مسکو میشیدم. فهمیدی؟ امروز باید من در مسکو میرفت میشیدم. اکا تو اکا فهمیدی؟ بدبختا را سوما ندادن. نمیدونی چی شو بگو. یک گپ شو میگه تو بلاگری ما را یوتیوب میترسونی قور بالا با تنه زنکید میکنم. سلام علیکم یگون آدم دوره برای پدچی دکومنت ار نه متاسفانه نداریم اکا جون. باز یک کس مقصد یگون پرابلم کنه قطعی سویت کمتر خواب جدو اتوید قطعش دیگه که دوستم همی کمتر بلندتر میرایم. تو یوتیوب داری من یوتیوب میترسی اینستاگرام میترسی شما بلاگیروی تو آخه نه تو دوستم سوما گرفتی سوما بیو جزیر کاری وستنوید که نمیدونی چی شون بگویم. نه او ماشین بردن در کار بلیت میخری ماشینه کی میبره با بیزار شوشیدم بخدا. سلام علیکم اکا. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. شیرینی زیغ نشم الحمدلله زیغ نیستیم پروسو گرنگ میکنن دوستان. به خدا اونم یک خاک جگه پیگندش نگم میگم ماشین جزیر که سوما بتی مقام کارا گشت زنده باشه که اکا دکی جوین شما من در شهر سنت پترزبورگ شیرینه برادر این همی زنک اسکندر همی زنکی که روی کرده کو نه دیمگی شوق نمیدونه این زنکی شیطانی است. یعنی که نمیگم برادر دوت شیطانی ای از روی جاهلی است یا نفهمی برادر میمونیش امی چه نکنه. این زنک به حد زنکی به تاب است. این همون بدبخت شیطان همون چیش همیه فیشکش. وضعیت چخیله که وضعیت برای حجت درست سوز برای به حجتو بیزه پینم خیر. السلام علیکم از نویه رشت. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. اول بعدا تو یک حرامخوری نمر یک خوب اول دل شک میخوایم امیر و فرو ایجاد تورمای انشالله میره کمتر مونده مردم باور نکن ایزینو کره. خوب بیا اکم قطعی کمتر امیر و فروخ بیا اگر که تو من شنیده ایسا باشی ها بنویس من گپی سخته نمیگم. خوب کدام زنک اکای بابا جون شیطانی زنک نیست زنک در نظر دارم شیرینه علامت در نظر. خوب فروخ جان بیا این همه مردم همجا راضیه کم راضیه من فروخ قطعی من چی میکنم این همجا فروخ جان من ترا قطعی صحبت من یا بارگه ها بنویس من شنیده هستم برادر جان من قطعی سخت نمیگم سمیه هیچ کاره نمیرسم فقط مسلمانی گم میزنیم توغریه تو من شیطان گفتی زیناکار گفتی توغری شیرینی کی نسی باش کی میایم باید همیشه و بپرم بس همه کی دوستم گپ زن. خوب برادر جان حاز این همه عباسی غرمی زن گفته است عباسی غرمی. خوب عباسی غرمی زن گفته است این ها اگر که من زیناکار باشم اگر من حرامخور باشم همون چیزی که تو نوشتگی باشیم یک زن از خانواده ما به همون عباس میتیم. اگر که من همین چیزا رو نباشم یک کس از خانواده تو میتیش ها یا نه در مبین مردم بگو با عباس حاجی شده از این به حد انسانی خون من نمیگم زیناش کنه با چی میگم با مسلمانی توغری
تو ها یا نه فاروق جان همین جواب بگو من مردکم. خوب جواب میتی یعنی که راضی. علیکم السلام و رحمت الله. فاروق راضی. خب حاضی راضی باشه خرابه. خب خیلی دکزد میکنی که اینکه در مبین مردم نیست بیام فاروق ترا خیلی کبوتک منم که در مبین مردم بفهمن که تو جواب بوده سوری. خب انا که بنویس برادر خیلی من خیلی دکزد میکنی که من حرام خری یا زیناکارم دکزد کرد. چی سوزی جواب بگو بچه گوش دارن مردم ترا گوش دارن سوزی برادر تنجی نده. سلام سلام. اکا جادوگری ازبکستانی را اینیم ساعت برای چی پول مسجد خوردی تا حال برقرار نکردی؟ خب سوال بهترین گفتی فاروق جان نگاه کن. اه، просто اینجا مردم شاید ضبط کنن میترسم هرچی بگم. فاروق جان من قطعی سخت نمیرم. مسلمان هستی ها یا بنویس. اکا جان حرام خور نیستی باش. من دیدی قطعیت آرام صحبت کردم سوال من جواب بدید. مسلمان هستی من با مسلمانی گم بزنم والله بالله تالله سه قسم حانسه که ای زور نیست من سوی مسجد ندیدم درسترش همون حرام خریشه نه دزد دیدم نه نابود کردم من مینت نشوه ای مردمی مسلمان 14 میلیون 600 هزار جمع گیر کردم در کارت من به کارت یک برادر بود جمع گیر کردم اما من در مسجد 22 میلیون چیکار کردم رسخود کردم الحمدلله. اما فاروق جان گوش کن الله لعنت کنه پروردگار نمازاش را قبول نکنه پروردگار قیامت شب سوزه و داخلی دوزخش کنه کسی که سومی مسجد خورده حرام خوری کرده خیانت کرده در خانه خدا پروردگار لعنت کنه قیامت شب سوزه کسی سومی کلیت تاجیک یا معیوب خورده است. مسلمان هستی و کدومه که اگر تهمت کنه من کرده باشم همین دعاها در سر خودم در قیامت در این دنیا اگر نکرده باشم در سر تهمتگر راضی است یا نه. سوال جواب شیرینر او بیا همین سوال جواب بگم. الله لعنت کنه که کسی گرفت حجامک شدگی است باور کردی یا نه؟ نه بسیم برادر من قطعی آرام صحبت کرده سودم دیگه کم دوستانه صحبت رو من گنده نمیکنم. این همین برادر من قطعی سخت نرفته است ببین آرام برای که برادر میخواه بفهمه شاید از نافهمی گفته سوده منم به هم خودی گپی بیس بیا گپ مردکی گپ میزنیم. نه من برادر جون من ترا گفته هستم مسلمان اول گفتی الحمدلله با هم خاطر مسلمانی تو همین دعاهای من در راضی هستی کرده باشم همین چیزی گفتم در سرم اگر نکرده باشم در سر تهمتچیش تو باشه یا کسی باشه مردک هستی یا نه؟ فرخ جان ها یا نگو شیرینر. حاضر من خودم گفته بودم میفهمم مازی برادر همین برا فرخ مردم بیستین من دکزد میکنم مردکو ها خوب جان فرخ جان تو تیاری که در افیری من بدروی تیار هستی یا نه؟ فرخ جان تیار هستی در افیری من بدروی نه من افیر تو نمیدونم. خوب برادر جان افیر نمیدونم تیار هستی که ما با تلفن زنگت بزنم یعنی مردم گوش کنن با تلفن صحبت کنیم به ویدیو. عادی اولی صبر که بعد میگذاریم ما صبر که برادر ما قطعا بچه صحبت کنیم فاروق ها با هرای دشنامی کدگیش باید صحبت کنیم. خب فاروق جان تیار هستی که با تلفن زنگت بزنم
گپ میزنم همینجا. نه آخه با نوشتن تا کی می نویسیم اینجا مردم میشنون کی یا اس ام اس می نویسیم من جواب میگم. اینا من با تلفن تر زنگ بزنم صحبت کنیم چی سوالی داری تو با سوالات با تلفن که با تلفن زنگ میزنم من اینجا مردم جواب میدم هم تر هم مردم تیار هستی یا نه؟ نه اصلا نوشتن که کاری خوب نیست برادر جون. خب بچه این نمره که موندم یه آغوز میده برادر عزیز. خب تیار هستی فاروق بای؟ نه فاروق جان اینا من دیگه که ببین که دشنام کدی سمیه رسیدی من هیچ نگفتم. من ترا گفته استادم اینا مرد برین ترا دکازات کنم. تو شاید سوالای داری شاید سوی ای مردم شنیده که نمیدونی. میگم که من مردکم در افیر نمیبرد با تلفن نمره تلفن تام نویس با تلفن زنگ زدم چی سوالی داری نو مردم بشنوان. هر سوال دکازات کنم زینوکار گفتی حرام خور گفتی من کی از زینو کردم چیکو کردم دوستی خدا من خوش رو صحبت کنم. بابا جون کتی خیری مهاجی شاگردی زینو کدی یا نه من من شاگردی خیر مهاجر ندارم یک بچه جهانگیرم داره برادری مسلمان است وای شاگرد نیست اما من با یگان کس کتی زینا نکردم من ترا اینا گفت برادر با هم خاطر برادر از اینا من صحبت کنم من ترا حرام خور میدونم بابا جان من سمیت نرسیدم. خب تو زیناکار نیستی شرینر اینا میگم بیا زنگ بزنم شرینر بیا صحبت کنیم برادر. السلام علیکم برادر اینا بیا زنگ بزنم سوالات جواب بگی یعنی میفوند که تو قانع کننده شای یعنی دایا جو که بگن بابا جان حرام خره بگو نه من دکازات کردم یا بگم که حلال خره بچه خوبه نه میگم من دکازاتش کردم برای د افیر من ترا میگم با تلفن گام بزنی برادر عزیز با تلفن زنگ بزنم. یگان کس تیار هسته که من با تلفن زنگش زنم خاطرش گپ بزنم در همین تема. برادری عزیز چیکار کنم فاروق جان من قطعی صحبت کردم شیرینر اینا من تیارم که در افیر برم در موبایل خلق تیارم که اینا با تلفن زنگ زدم شیرینر چیکارت کنم پروسو بگو یزدایوس تمام شیرینر. خوب با عادی بود نوشته است بود عادی برادر جان من تیارم. خب صلاح الدین نمره تا نویس صلاح الدین برادر نمره تا نویس این حاضر من همینجا زنگ زنم شیرینه. تحمد از زینو بدتر است فراموش نکنی یک از دهم جای دختر از زینو کرده خدا نشونت یا اما کسی یک که نسبت یک کس تحمد میکنه بدونه که از زینو بدتر است ایچ فراموش نکنی شیرینر. نه خیلی غم نتی اون برادر دیگه خیلی گفت من نمیبرم افیر همینجا می نویسم اگه شرط هم یک از همه خونده گشتم دقت نتی تمام. خب کی بود این اما صدردین بود بنویس صلاح الدین بود کی بود برادر جان الو برکت. خب قسم بخور که بین مردم که تو نگرفته بدی پول مسجد خورده قسم بخور که قطعی جهانگی زینو نکرده من حاضر گفتم والله از اگر مسلمان باشی با هم خودی بالله تالله قطعا من نه قطعی جهانگیر زینو کردم نه هیچ زود تهمت هم در سر من نسومی مسجد خودم هیچ زود در حق من تهمت شیرین فاروق جان فهمیدی اینا قطعی سخت نمیرم اگر بخوای نه زنگ بزنم صحبت کنیم. بابا ای پشمی خدا هدایت کنه نمره تاجیکستان کاکر از نمره تا واتساپ شنوید با واتساپ زنگ زنم با چیکار کنم برادر جان. خوب اینا برادر جان متاسفانه این همین خیلن بعد خفه میشون که بابا جان شما بچه ها را اس ام اس هاش جواب میدید چورش نه چیرش نمیکنم که نباشه چی با ویدیو کدی دور ایدیبه بودن گفتیم ها خوردم من نخوردم من جدا کردن همچون مسئول کار مینت نمیکنه من الحمدلله بعد اون مسجد 3 مسجد دیگه ساختم خراشو بعد همه گپا کو یک بلاگر یک تا همو بدبختای در سری من گام میزدن کنیشونه میرفتن یک ویدیو میکردن میگفتن بابا جان این خیلی مسجد ساخت چی با یک کس نمیره برای که اونجا الحمدلله مدرسه 5 وقته نماز
نماز جمعخونی بهترین مسجد شرمنده میشن شروع نر بیا در همین تیمم هم نزنیم برادر من شما را گفتم برادر قند برادر عزیز یگان بلاگر دیده که رفت دیگه نه خب بابا دایوس چی گپ میزنی زنی او تاجیک شرمنده کرده در یوتیوب فریدید دایوسو شرم بس قرار شرم نکده دایوسو شرم حیران نمیدونه یک کس با زنی شما با خواهر شما دختر شما کنه چی خیلی میشه ما کی کدام زنه کردیم 4 نفر با ویدیو گپ زدین گفتم پول ما گرفتم ما فاروق بیا اسمس نکن بیا زنگ زنم ترا بفهمونم من هر یک چیز در همینجا بشپم بفهمونم خب با فاروق جان ایدی میکور شک شیر نر با ویدیو روزی نشتی با تلفن دیگه نمیفورم که اینجا سرم وایرون کنم خط شیر نر خب برادر جان عزیز نگاه کنید کدام زنکه شما گفته است اگر که برای همون ازبک گفته سودا باشه یعنی که من ویدیو را پارت افتم ویدیو یکمه زنی تاجیک است روش محکم کردم خوب زن روش محکم کردم تو یگان گپ خبری زنی تاجیک است روش محکم کردم یعنی که مردم پیش همون جادوگر نره و یک جادوگری فوکس نکنه یک چی میگن گیبنوز کنه و تمام همون مومنت یک میجا تا گرم میکنه میگو دردمون با همون خاطر گفته مردمی تاجیک نروی مردمی تاجیک زنها را نروی خواهران نروی با دیدم با زنکای تاجیک پارتو با زنکای تاجیک پارتو من گرفتم همون ویدیوی کی را همون زنای تاجیک ایدافرا یعنی کمپیر بیبی کمپیر بود یعنی که هم پارت افتم شو خیلی که وای پارتو میلیونو پراسموتور گرفتن من پارت افتم که یعنی که وای اودیتور تاجیک شاید همین بچه‌هاشون دماداشون یعنی که همون نبیرهاشون ندونن که همون بدبختی جادوگری ازبک من همه ازبک رو در نظر ندارم برادرها بسیار دارم الحمدلله این همه یک گفته شدم گرفته پارت افتش یعنی اودیتور تاجیکی که داره اودیتور تاجیکی که دارم شاید ببینه یگان کس بگه بیبی تونه بابا پارت که مادر پارت گیای با من دستی از برای من ادارت کنم یعنی که معنی نه دارد که باید برایم بعد من اداری میکنم یعنی که ببینن وقتی با من برماده من گفتم که با او ازبک که رفتی با اونجا زنگش زنه ویدیوی مادرای تاجیک اداری که الحمدلله با خواست پروردگار سبب شما شده دستگیری کرده که چیکار کردن همون ازبک بدبخت ویدیو یا 10 تا زنهای تاجیک بودن همه ویدیوش اداری کرد ای ازبکستان گریخ خوزی در سنی چیه دولت‌های عربیه هم ازبک ای ازبکستان گریخ بعد ویدیو من چی بچه‌ها ویدیو شپکش کردن ازبک‌ها چون ویدیو شپکش کردن الحمدلله ای ازبکستان گریخ برا خوزی از در ازبکستان نیست من همین قزنگ زدم همین که گلوش کردم همین که کردم قطیم سیویاز برا بدبخت نبرمد همون که گریختگیش حوز در سینما عربستان نمیدونم در دبی در قطر در جای گریخ لعنتی رفت نابود شد یعنی که وای یک فوکسنیک بود و یک شخصی بود که از خدا نمیترسیدگی بود متاسفانه به همون خاطر خسته رفت منم مقصد همین بود که گفتم با دولت ازبکستان با شخصای دیگه دولتایی که زنها میره من کار ندارم اما من ابرشین کردم به زبان روسی که مردمی تاجیک یعنی که مردم ازبکستان درک همیا بیاوه این مسلمان دین بیرون شده زوده این زن نه تنها خدا میدونه که زنها را قاپیده فوک همین خیلی شوک میکرد چیکار میکرد فوکس میکرد مقصدی همه بود که به خاطر خدا بود تمام با خاطر خدا ما همو حرکت کردم پارت افتم الحمدلله ویدیوهای زنی تاجیک اداری کرد تمام خوب الله همه ما را هدایت کنه هر نفری که شما اینجا کلاویاتورتون نوشته سوده روز قیامت دهاناتون مهر زده میشوند چشماتون چیکار میکنن با گپ میدروین دستاتون با گپ میدروین گوشاتون با گپ میدروین هر کامنتر شما جوابگاری داره من پروانه دارم میگه دکزت دارم که تو حرامخوری زیناکاری بابا ای گپ میگریزی والله آخه فاروق جان من حاضر گفتم که برادر جان آخه بیا با تلفن زنگ بزنم افیر برو راضی نشدی آخه دکزت که داری زنگ بزن ویدیو ویز با من این احمد والله بالله تعالی قسم باز میگم بسیار قسم خورم ایروتی احمق مردم نشون میدی میگم گپ بزن تو برو زینای من نشون میدی برو دزدی من برو حرامخوری در پیش مردم نشون نمیتونی نشون میدی با چیکارت کنم آخه با چیکارت کنم آخه چی سهرابی عادلیان برای چی ویدیوش رکلام نمیکنی در کانال دیگر ملوها را میبینیم کو ویدیوش جواب تی بابا سهرابی عادلیان که شرینر من نمیدونم ممکن تا بشناسمشون نماشو ندونم برادر
садовода буди. Не ман дар шаҳри Санкт Петербург дар Оғузмед дар чием дар клиникаи Оғузмед дар ҷарроҳиям дар мӯи сарчаспунӣ дар гапи худат ҷавоб чӣ худ гуфтӣ? Салом алейкум. Как вы? Всё хорошо? Бачаҳое ки мӯи сарчаспунӣ аз 4 тараф сартона сурат гирифта дар ҳамин рақамҳои поёни Назаров навиштагӣ партое вобаста ба кали сартон нарх мемонанд, но аз номи бобоҷон 88 гап занед то шуморо чико кунанд, скидка кунанд. Ман дар шаҳри Санкт Петербург ё ду ҷарроҳихона дорам, дӯстони азиз. ҷарроҳихонаи Ягош, ина ҷарроҳихонаи Дошин дута. Ҳар рӯз дута ҷарроҳӣ доранд. Хуб ба дили пур бачаҳо шаҳри Санкт Петербург, кадме дар шаҳри Санкт Петербурги, дар Казани, дар чи, дар Ростов-на-Дону, ҳамаш ширкати Оғузмед дар хизмати шумо. ҳамин одам худаш ба кала ман охи ман ба гардан нагирифтам ки ман суми масҷида хидм хӯрдам. Аллоҳ ҳидоят кунад. охи мегум биё занг бизан, бача қасам нахӯр. Ман гуфта истодам бародарҷон бизан ҳозир ютубда мероя. охи ман фаҳмидам ӯ видеоҳо истодагиянд. Но мегум ки ман тира зангат бизанам гап занем. ох телефон та парто шеринар суҳбат кунем бародари қанд. Абдул бобоҷон сумои масҷид туғурӣ кад. Ман ӯ масҷид туғурӣ буд. мутаассифона хеле шумо на политикара мефаҳмед, на хеле шумо сабра мефаҳмед, на хеле шумо сатр кардана мефаҳмед. ӯ чизое ки дар ӯ масҷид буд ман мебаровардам. хайк биё гапи хабар назанем. Шеринар Аббоси Ғармӣ шеринар ба ҳамн хотир Аббоса занг бизане бигӯ тамом. бо чӣ кор ту кунам бародар? хуб Колия Таҷик зинда ҳаст. Масъалаи Колия Таҷик чӣ мегӯянд? Масъалаи Колия Таҷик. биёем масъалаи Колия Таҷика як гап мезанем, гӯш кунед. масъалаи Колия Тоҷик гӯш кунед ба диққат, илтимос нанависед. масъалаи Колия Таҷик дар рӯи экран бачаҳо ду бор бизанед то лайк шава одам бисёр табдил гардад. масъалаи Колия Тоҷик. ҳоҷи Комрон як шахси беҳтарин, як бародари наздик, як бародари хизматкарда дар мардими Тоҷикистон буд. бошад ба сабаби худшон албатта гуноҳ карда буд. ба сабаби гуноҳи худаш хай рафт паси панҷара. 9 солиш додан. мо даводав кардем, сум ҷамъ кардем, минат нашава ки ҳам бачара бурорем, мутаассифона нашудаш. рафт дарни тирма. ай дарни тирма мо суҳбат мекардем чандборҳо, алҳамдулиллоҳ ҳастанд записому видеоҳому смсому. аммо кадме сарша тоб дод. ман ҷанг мерам, ман герой мешам, ман ита мешам, мерам бачанара хай чандборҳо гуфтемш. мутаассифона рафт ҷанг. аввал як моҳ машқ кард, дар давоми як моҳи машқаш Колия Тоҷик қатъи мо суҳбат мекард, хай видеоро мекард, записоро мекард. хай рафт ба тарафи Ярослав, бурданаш тарафи Курски ҷанг. дар ҷанг рафт, хай уҷа связ дига мумкин нест. дар ҷанге ки ҳозир байни Россияву Украина, Аллоҳ ия медона, ия Аллоҳ медона. дар уҷа ё ки плен меғалтӣ, ё ки меқапанд, асир меғалтӣ, ё ки мекушанад, мебарӣ. баъзе мурдаҳоша дара сари раҳан мегиранд меоранд, шу баъзеш дар он полиҳоли хоан номаълум аст, барои ки уҷа ҷанг рафтааст. ё ки мегреза ба ҷо мешава, ё ки гирехта. Колия Тоҷик ё гирехта ба ҷо шидагӣ аст, яъне ки аз ҳисоби ҷанг тарсид, ё ки мурдагӣ аст, оли ё барои ки без извест пропавшина, ё ки мақсад плен ғалтидагӣ. ия Аллоҳ медона. шахсое бурмада видеокарастиян мурдай номурдай ягон зот намедона бародаро. просто чӣ мегӯянд, нопадид шидагӣ, номаълум дар куҷо аст, ягон кас намедона. на падару модарша занг задай, на мора занг задай, номри мана аз ёд медонист. ягон каса номаълум дар куҷо аст Колия Тоҷик. ба ҳам хотир ягон кас нагам мурдаҳай зиндаҳай. Аллоҳ зинда боша ба тори сари фарзандоша биёя. пага фарзандои вая на ман хӯронда метунам, мутаассифона на шумо хӯрондашу метунед. ба ҳам хотир дуо кунед Парвардигор ҳоҷи Комрон Колия Таҷик як шахсе буд ки хизмат дар ҳаёт ҳама хато мекунад. ба ҳам хотир ягон кас намедона дар куҷо. хоҳиш мекунем нисбати Колия Таҷик ҳечи наге, фақат дуо кунед Парвардигор соҳат саломат биёя. ҳамин бародар
суҳроб видеоша насиҳатоша бизан се канал дора бояд дар каналат мон амри маъруф мекуна ин мардумни гумроҳа ба роҳи рост бираванд ҳамиҷа ваъда бите ки ҳамяк кора мекунӣ агар ту дилсӯз ба мардум бошӣ. Салом алейкум брат, как вы? Все хорошо? Все нормально? Алхамдулилlah, все хорошо. У вас YouTube работает? Минутка дайте, пожалуйста. Суҳроб видео. Суҳроб чӣ ном дорад? Суҳроби чӣ бизанам бародарҷон? Ака чанд сумай мӯи сар? Мӯи сарчаспонӣ бародар вобаста аз кали сартонай. Ин ҳами рақамҳои дар поёни 904 604 85 70 ба ҳамин ай чор тараф сартона ягон каса бигӯяд сурат бигирад. Хито накуне. Ягон каса бигӯяд сурат бигирад дар чишу партое ин рақамҳо ҳаминҷа Ариана нависеста 904 604 85 партое айташ аз номи бобоҷон аштода бигӯяд вобаста ба кали сартон чикор мекунад? Бала калофа спасибо брат. Вобаста ба кали сартон нарх мемонанд. Шумора ва ози менависем Суҳроби Одилёнович ки Суҳроби Одилёнович ки вобаста ба кали сартон шумора нарх мемонанд ва скидкатон мекунанд. Хуб мактуби уламо охи ин ҳамия мега ҳами акара мега ин Суҳроби Одилёнович ҳами мардак чӣ карда? Канал дора, видеоҳоша YouTube дора партай содан. Ин мисли мақсад бобои Ҳоҷи Мирзо, мисли дигар домлоҳо мақсад беканал боша, запис кунӣ партош. Он ҳами домло Акбара партофтай содам, домло Акбарҷон айна дина партофтам ку. Ба ҳамон хотир на партофтай сода. Бо чикор то кунам охи? Агар як мулой беканала бугу, яъне ки YouTube канал, Instagram надошта боша, бигирам партом шерина. Бо чикор кунам? Ина бародарҷон ман тара буdur омадам дар YouTube нишон додам он бародара. Хуб. Бобоҷон ҳозир бугум та мемони видеоша пеши мардум. Адрес раз. Мо дар чем? Дар шаҳри Санкт-Петербург, улица Турку, оз бародаро нишонтон метим. Ина кадмет ки дар Санкт-Петербург престай соде бародаро. Ина ман шуморо нишон метим. Ина ҳамия здани, як здани хош руваг ин ҳамиҷа аст. Ина бачаҳои шаҳри Санкт-Петербург ина скриншот кунед, рақамошон навиштагиам бибинед, зангсон бизанед. Ина аз чор тараф. Кадмет ки мӯи сар мечаспонед ина бародаро, ҳамаш дар ин пушти дар навиштагиан ина. Ин ҳама чикор кунед, скриншот кунем улицаҳошон Москва, Казан. Фақат Уфа нест. Уфара уҷе договор шу закон чӣ тамом шид. Фақат Казан ай мардуме дар Уфа ҳасте метунед ба Казан биёед. Узбекистон, Дубай ин ҳамиёра скриншот кунед бигиред, ин рақамошу ҳамиҷа скриншот кунед бачаҳо барои мӯи сартона ба дили пор бичаспонед. Хуб. Бо чӣ бугум бо широнар? Ба ҳамон хотир ба дили пор биёи мӯи сар бичаспонед. Масъалаи Ҳоҷи Комро фаҳмом. Ин сари мара ранги мӯи сари худат буд чанд рубл мешавад? 140 мешава бародаро. Мӯи ҳами агар полни ранги имам небуд, будун 140 мешава. Ну иншолло айнуми бобоҷон гап занем, бо скидкатон 20000 3000 ҳар хел. Ба дили пор ташвиш наша широина. Ака ман 150000 рубл гирифт будум. Аз ман 150 рубл гирифта буд колият аҷай. Ака зинда боша иншолло бармегардам, мурдагӣ боша худованд бубахшеш, намедунам ака. Ака да Москва аст мӯис? Бале да Москва ҳастай. Инам хел мӯи сара мечаспон. Как вы, брат? Всё хорошо? Один этап или два у вас? Второй этап, да? Первый этап когда сделали? В марте, да? Всё хорошо. Насколько сумма, если не секрет? Да. На 140, да? Сразу платили по частям? По частям, да? Вот это брат сделал на 140 тысяч. Каждый этап ша 70000 спордай. Ну, ё надорам. Им алҳамдулилла занг бизанед, бачаҳо шуморо скидка мекунанд ширина. Хуб, Аллоҳ баракатон тия. Мардуми шаҳри Санкт-Петербург, дар нигоҳ кунед, Санкт-Петербург, Казан, Ростов-на-Дону,
Москва ҳамашу як рақам, ами рақами поён накун, скриншот кунед 904 604 85 70, баъд дили пур бародаро, ина ҳама знаки эмблемаошу оғоз мед дар хизмати шумо шерина. Бо чикор кунем? Ина ҳамаи оператсионаша иҷои, яъне ки санҷишона ҳамаша чикор мекунад, шуморо оғоз мед дар хизмати шумо мекунад. Ба ҳазур бародарони қавм. Валлоҳи қасам ма фаром мора чорни катби диде мардум. Фарух, аз ними корша шерина. Ҳеч катра чор накарда. Просто ман тра даже модераторам гуфтам номро табнавис. Гуфтам эфир будро накарди. Биё ка дига нанавис шерина. Шумо намефаҳмед. Касе ки кур кар аст, агар чӣ ман қасам ки хӯрдам, ту бовар накарди, ба ту чӣ баҳс кунем? Ҳуй бихоем ҷа. Ина ки нав чор мекардам шерина. Давай. Хуб, ака номи хутон гап занем арзон мекунам. Иншалло баро. Дар Москва, дар метро белорусский метро Некрасовка. Хуб? Биё ади трам айди мекорша. Шумо ҷавоб наметиҳем, хуб? Ба ҳамон хотир бародаро азиз, я анекдот бугум, охир ман намедонам анекдот. Ака бобоҷон шеринари саломат бошӣ бародаро. Ака бобоҷон зинда бошӣ, шеринари ту саломат бошӣ, раҳмати худо. Ака бобоҷон шеринари ту саломат бошӣ бародаро. раҳмат барои ҳурмати иззатон. Апай аряна Аллоҳ баракатат я парвардигор дар касбу корот ки чиқа хизмат мекунӣ. Мутаассифона брат вас телефон свободный. Это Джамшид деньги отправил. Корҷон, короче, риди ту валлоҳи қасам дар видео гуфтӣ ки и хатоки ма кардам, шумо накунед. Бас кунед бачаҳо, я там мешав, даҳ намешав. Шалом Изроил. Нафаҳмидам. Я бор бихон. Успеҳ накардастам бародаро азиз. Хуб, ака мӯи сар маснуи часпонда ҳаром нест? Не, дар ислом, аз дидгоҳи ислом мӯи сарчаспонӣ ҳаром нест дар ҳолате ки ба сабаби норасоии витамин гуногун рехта боша, аз худ да худ иҷозат аст. Яъне ки ҳазратҳо, муфтиҳо чӣ мегӯянд, иҷоза додагиянд, ҳатто мега ҳадис аст, аммо мутаассифона ҳадиса фаромӯш кардам, бобои ҳоҷи Мирзо гуфт. нархи ҳаҷа гап занед. ҳаҷи умра бародарои $1200, $1400. рӯзи 15 бо рейс дорем. фаҳмидӣ? не асабонӣ намешавам, эҳта нормально қабул мекунам. хуб. акай бобоҷон, марда ки дар даруни кор набоша намефаҳмад. Сар рехта вайрон накун, брат. меҳнатота надида мегиранд. Яхел медонам, ҳаму як таъму чӣ мегӯянд, чӣ мегӯям дорад. Мо аввалу хайб намехапам. Асҳаб тамаёф чӣ қадр мардум ва ҳаму игра пиграш фаҳм карда истодай. Тоҷикистон рафт, ёкте Тоҷикистон рафта як видео кард, Тоҷикистон ба пеш, я люблю Таҷикистон, я люблю плов Тоҷикистон. ҳама ҷоша молида истодиянд, ҳамин инстаграм тамоми ҷоша бо ахилош пари Дубай рафт омад то чӣ гӯям ки нагуфтан беҳтар аст. хуб, чорни накун, мон гап занад. Охи ман гап ки Фурқатшо Ашуров, ман ҳамёра шанс додам ки биё биро эфир негуфт, номер бинавис негуфт. Чикор шукун? Меснам смсо гапои, яъне ки неприятнишона гӯш кардам. Ман як бор ду бор гуфтам, бародарҷон бас кунӣ, бародар бас кунӣ, бародар биро не. Муҳаммад Юсупов, парвардигор олотот қоқ шава, Аббос зан кофта истае, занта занем Аббос кунад. Баи гапот чит бугум охир дигар. хуб,
лабай бобош душнум вайора Аллоҳ ҳидоят кунад. ҳеҷ чӣ нагӯ. Инҳо ягонташ духе наменан ай пеш гап зананд. Аҳм дуран. хуб дӯстони азиз бана нависаесирен Аллоҳ баракат додия. саломат бошӣ гари, саломат бошӣ. Оплата карди. Ака китоби Қуръон ручка шумода ҳаст? Бале ҳаст бародари азиз, ҳастай. Ҳастай. Аллоҳ баракатон тия. Раҳмати Худо апай арияна Аллоҳ баракат дия. Кадмита смс-та ҷавоб нагуфтам, саломта алейк нагуфтам, ба хотири Худо бубахшӣ. Салому алейкум. Худо хайртон тия. Кадмити мӯи сарчаспунӣ дар шаҳри Санкт-Петербург, дар шаҳри Москва, дар шаҳри Казан, дар Ростов-на-Дону ба иним рақамо да поёни арияна нависаеста, скриншот кунӣ. Барои мӯи сарту часпунӣ бародаро. Инаҳа ба дили пур мӯи сар ҳамаш виш криша алҳамдулиллоҳ духтурои беҳтаринан. аз нӯи бобоҷон абиззатина гап занӣ то шуморо скидка кунад. бахилӣ накунӣ, кибрра дур кунӣ. Сағираҳо ки бидим набошам тоҷики хитонам охи як хелта парвардигор холотуна ака бешувош ам абоси ғармия битя ки охи чӣ қадар душно мекунӣ. Ай душно хитона гунагор мекунӣ. Ягон тавай ба мана намия. Аллоҳ ҳидоятон кунад. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Ман бояд ҷавоб мумкин нависа истодем барои вайфай. Парвардигор ҳамаи моро ҳидоят кунад. Хейтиро шуморам бахшидам. Касе ки негуфт Аллоҳ баракатон тия. Ба Худо ба ҳеҷ кам ман тоҷикам бародаро, ман сери пурам алҳамдулиллоҳ. Ман зиндагим соза шукри Парвардигор. Ба қадри имкон барои миллатам хизмат мекунам. Ман дар гиҷо зиндагӣ мекунам. Чӣ хел зиндагӣ мекунам намекунам, ғамхори тоҷикам. Сад ки кунем бо ба ватана бармегардем. Ба ҳамон хотир ба қадри тоҷик бирасе, як қишлоқи дури дур дар ми Россия мере, ягон районеш мере ки ягон кас нест, як тоҷик як ошхона дора, як шаурма дора, як ҷоҳак дора ки дар як бигем ҳатто дар ягон ҷо бигем уборчӣ кор мекунад ё ки раҳрӯа кор мекунад, як ҷои хоб дора, як ови торати мехе, як раҳанишум о тоҷики худмон намегӯй. Ба ҳамон хотир ба қадри тоҷик бирасе. Аллоҳ нигаҳдор. Ассалому алейкум. Апай арияна Аллоҳ баракат я.